Cheers! Nangalikod. Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to visit Eureka at Tangjam Road, Churchampur. Yay! Thank you. Here's the menu, and we are going to have soju. Yeah. We are asking about soju. Phôi á. Aku lemak, aku alot nu. Midang leo hua. This is Zorinzuali. Zorinzuali Vaiphei. Ngai. Florence YouTuber Vaiphei. Wow, soju in this cup. We're gonna try soju. Try it.
타이죠. 리베이크. Sao rồi ơi chọn chậu á? Try it. Chicken crispy soup sama itu. Ini mbak bilang makan tadi gue, hati-hati. Pas di gue, hati-hati. Yang bán hả bác? crispy chicken bola bola Crispy chicken juga. Dia merah soju, dia merah crispy chicken. Coba banyak. Boleh mas? Fried rice. Đây cà phê, anh mua lên bật lên hai đằng. Đây đúng không? Còn đây được. Đi dưa có thời gian để còn lại để bỏ. Bạn đâu tại? Vào lúc nào? Đây. Hào tăng lầu kia kan. wow very top no low that's the last shot một đã chụp rạp sạc dâu tàu this is it this is very messed up fried rice blend fried rice とクイズやカティペンดังโอ้ค่ะบวกเสาเลยทีบวกเสาก็จะนำขัน This is it Jika betul kat mi pengan kecai half kamu dia cai zolo yo very difficult to trim pen kha ini tu wo ciri kita kita kenta now it's time to photo session
Lex pala bakit? Lex wala chitaitiyo. Dimla pala po ito. Post ulit po ito. Bakit kayo? Dimla pala yung passport. Ito po na yung sino. Thank you.